Hadirin baka Sarkar Jylla kalapun mi ke Jingkhang bana ban khang shwai ke jaka rung lani ke entry point shapo ke Jylla habaro ko ke Jylla mala ka tayo ka Nyngkong jong banai ya kani ka hukum la sakhi bakla Sdang tre kam na do ka shitarek unai lor aja arpo hariboy district hakabala khang ke jingrong ki rupai ba shapo ke Jylla na do ka shipo baje janmet hadu san baje min step ikong RM korba deputy commissioner ka district ila pente baki board district ila board thek ekani ke jingpatha batla khang ke jaka rung lani ke entry point na do ka por shipo baje min met jong ka life hoi tarek unailar arhaja arpo hado san baje min step jong shi tarik unailor arhaja arpo bakane kan ya hado nyo tarik min step Hadin baga government telah ayat order bagi dia ban kami kini entry point ni henry kalau ba mission bagi bun haki ba poi kuntuma hado mentar dan kibri ba poi dan any kind of information dari government dan klaim penting kepada government dan sakut because gilan cases tiba election dawai yang kini yang bandung so dan pas kini kita kenal government dan all kita kibri belum standard gila dan one and between 10 to 5 sekolah baca dan baca man resmi ada matang semester dan nilai gila dan room apa tu Lalu Islam kalau kata kan hak ban RiKhasi sudah jaga berkiwan and saya return back one time next stage show kerja and kalau advisable ni ya baru bikin bed guy kata kapon nama apa kebu yang ni district Rajing lada ki poi hang tu hadir ke sang gaji pindan sang ke polis tim ke jami so din kila dan kajinya sosi ru so ni kena kiba let kiba ni nang kadeka jaga juni nanti so bhavan pe iki bot ko dosan